Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sim Kuring malam-malam keluar melihat yang ada lagi meliwat pemuda-pemuda malam Kamis tahun baruan masak liwat menuju ngarah liwat paraya saya manggun menuju ngarah liwat. Mantap. Oh, di video di konten kan sih. Masak liwat cenah paraya tuh. Dia dekat di mana sih teh? Pas. Dekat di gorong. Mantap. Lagi bakar-bakar ikan. Mantap. Mang Idang ada, Mang Gun-gun, Mang Asep aya. Tuh lauk nge baraya barara. Mantap. Mang Idang Siap perang. Mang Idang tuh menuju ngarumpul di base game. Lu ya kan media ya. Kayak musik dia maning tuh. Mantap. Tahun baruan mah ngaliwat atuh, ngaliwat. Atos saya mah. Tuh Mang Deken nyanyi. Baraya tutung cenah tu laukna ge. Lauk jairna ge tutung cenah baraya tuh. Digeberan baraya cenah ku kipas tuh. Mantap. Malam Kamis menuju marasa kliwat cenah baraya. Bukan ngamarusik ya, mantap pisan. Baraya lauk nage paradag ieu mah. Naon? Bakar. Oh nyahek, Pak. Gua tunggu baraya tuh. Tahun baruan cenah itu baraya. Can asak cenah liwat nege baraya tuh.